Hello guys, Inday Vlogs ni. What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel and share. Thank you. So for this video guys, nanapista diri sa dagat. Init kayong panahon. So matambay na sad ta diri sa dagat. So nakapanagyan na sad taron og dagat no karong adlaw. So nakapanagyan na sad ta diri og cottage ni perting daghana. Aw, agdiba. So init jud ang atong mukha no. Panahon. Init atong panahon. Init kayong panahon. So, dito ito nahan. So, perting init pa sa panahon. Init is panahon. So, perting init ta. Ito itong buto. Perting init sa panahon. What's up guys? Yan ay hanapan mo. Yan abot ko. Sige. Tara, naabot na sila. Abot na sila oh. Abot sila oh. Didik ta? Didik ka tak? Hei, didik. Didik. May didik niyo ay, didik ng bibi na mo. Kauntaan nilang. Hatik. Hatik oh. Kalami. Kalami. Lamig na? Sarap. Kalami. Lamig lang ha? Sarap. Hida. Dali. Tata. No. Tata. Loob. But. Pambut. Ha? Ito ka anda. Didik.
Sa tubig, oh.